Panday the message. Pinapalabas na isuro ka na kayo about God is not Mac. Amen? Nga po Diyos ang marabrabak. Ti imulam, apitam. Apitam, ti imulam. Ti imulam, apitam. Amen? Kasta ti Diyos. Naipagkita ka dyan, ti dua nga imulmula tayo. Nariday, verse 8, Galatia, chapter 6, verse 8. Ulitan tayo ba si Tiyay? Kasi series nito eh. Okay. Pantayo dyan. Basa. Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Okay, kita nyo reap eternal life. Ti apitam eternal life. No iti ikasam nga agmula ket ti pakay aywan ti spirit. So duwa da jay flesh and spirit. Da jay flesh isulat da jay sinful nature. So da daan nga kinatao. So no da jay ti ibibiyag mo tiyag naging ka distraction. Ti apita na da jay distraction. Panay ti apita na distraction. Panay ti apita na malas. Hanga makaapit isuna ijay eternal. Amen? Okay. Eternal life. Kaya't ko sawan. Iti makaapit iti eternal life or dagiti na Diyosan na banag jay spirit mo. So, iso nga jay Bible, we need to live in the Spirit, walk in the Spirit. So nga amin nga aramidan tayo as much as possible in the Spirit. Nag-worship ka in the Spirit. Nag-ititad ka in the Spirit. Nag-preach ka in the Spirit. Hallelujah. In the Spirit. Tarajay ti agapit ti eternal life or life of Christ. Amen. Isu nga, sursurwan tayo. Iti agbyag in the Spirit. So, amo yun, in the Spirit ka, kahit mang forgive. Itinaintawan, narigat nga mang forgive. Sinful nature, ha nga makapu-forgive. But in the Spirit, kaya natin mang forgive. No, in the Spirit ka, kayam tag-humble. Because sa naging kadya life ni Jesus, nga, humble. Amen. Hallelujah. Ngam ti humility, iti sinful nature, han nga kaya riyan. Isu nga bibiyag ka iti pride, distraction, ti yag na riyan. Humility, yag na di promotion. So, da jay ti kayat na sawan da jay, sowing iti flesh, and sowing in the Spirit. So, ito isurusuro tayo riyan. Number 2, nga ipakitak nga panagmula. May series na ito. Ito Mark 4, verse 14, timay sa nga imula tayo is the Word. So nga han tayo sumardang agmula iti Word of God. Gospel of Christ. Moyo ti sao, seed ti sao. So nga timula tayo word. Han nga dajay, sao nga na inlubungan. So nga moyo, agmulmula ka mo lang ijay. Kung sumanao ka, adalam no anya nga seed dagi ijay. Kailangan nga sa seed nga imulang Word of God.
So nga daw, agmulmula ka ti Word of God, agapit kamat lang idyan mulam. Tangawad nga marabrabak ti Diyos. So kita nyo, nagide mulmulak ka na kayo, nga Word of God, agap-apitak mo lang. Agmul-multiply ka na. The farmer sows the Word. Amen. Hindi mulmula na, Word of God. Amen. Ano ba minula nyo the Word of God? Agmula kayo gamin. Tatin mulam apitam. Hangaron ka marabrabak ti Diyos. Hangar na jay, alaan nyo gamin na jay nga word nga negative. Hangar marabrabak ti Diyos. No, garamay ka ni Marie, madusa ka nga talaga. Yes, agpaiso na yay, but agpaiso man lang ijay, positive side. Hanmat ka marabrabak ti Diyos. No, agmula kay in the spirit, no, agmula kay the positive, hangar marabrabak ti Diyos. Tiin mulam apitam. Bagam di kabay mo. Tiin mulam apitam. Amen. So, kailangan tayo day. Iso nga siyak na day, panang ipipreach ko the Word of God, amok na day, halang agaputa, na yabanak nga preacher. Amok iti principle, iti panagmula iti Word. Katagday mulmulak matlang, apitak matlang day. Oh, hallelujah. Okay, next. Iti panagmula, giving. Oh, amoy gamin, sakpayan ko ay tedi ay. Amoy ti biyag tayo dinawa tayo ni Jesus? Ti biyag tayo ni Jesus? Or ti biyag tayo ni Apo Diyos? His life is our life. Kaya tandaan nyo, da kayo ti kalanglanga ti Diyos. Kais iso ti Diyos. Ti Diyos generous. So nga ti langan nakin ka generosity. Karuproban ba ti Diyos? Sika iti kais iso na nga generous. Tirupa na. Tirupa ti Diyos, generous. Ang naimot. So at the image nakin ka, you are generous. So ano, i-apply mo lang na the giving, normal kumadayay because that's your life. Tadya ti talaga kasasaad mo. You are generous. Isu nga kailangan lang iparwar mo na eh. Tapno agmula ti pagka-generosity. Hallelujah, katrumwar. Tapno apitam. Chain mo lang. Number 2 nga, kanayong ko ay bagbagbagay ti giving is tadya nga ron. Okay. Image and likeness na ka na Apo Diyos. So, giver na Apo Diyos. Number 2, ni Jesus, ti life mo. Amen. Ni Jesus, ti biyag mo. So, ti biyag mo kay ni Jesus, the same. Giver ni Jesus. Generous ni Jesus. Okay, number 1, image and likeness of God. Number 2, He is your life. So, at ibiyag mo, generous. As I gawin, meditation. So, ano, makita mo, ibiyag mo kasiyay, naglaka, nagmula ti giving. Okay, kanang may basbasa rito eh, karili, nung nagkakagikiksort, amo yun, nagado ti verses from Genesis to Revelation, ti giving. Parasin nyo ti ag-review gamin. Tapnohan tayo nga agpapatingga di day. 2 Corinthians. Amen. Kitaan nyo na ito eh. Studying nyo the giving,
magaburan ka ti verses. Maabot nga 500. Okay. Now, 2 Corinthians 9, verse 6 and verse 7. Tamakita tayo nga ti giving is sowing. Remember this. Basa. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Kitaan nyo yung word nga sow. Agmula. So nga ti giving, agmula. May isa nga klase iti panagmula. Katsan nga ron nga marabrabak ti Diyos. Ti inmulam apitam. Iti may isa pagmulan, pag-investan, iti kingdom of God. Ti awan ti bankrupt na. Hallelujah! Okay. So makita tayo, agpaisura tayo. Agpaisura tayo. Ti natural, kaspargan, similya ka tripulyo. Kaspargan. May isa nga lata ti similyam, ano mo nga ekspektaran ti mano nga hektar? Nga kay mulaan na di ay limited. Ano nga ekspektaran nga agapit ka ti 10 tons? Depende dyan mulam. Agpaiso na dyan ti natural. The same kinote da iti spiritual. Amen. Nung may bagbaga na dyan, kung hindi na duman. Tapno kunada nga dakol dito tayo. Basahin nyo kami nakin. Immediate you. Hallelujah! Di ba nagmulmula kayo kasjay? Da kami. Ijoy baba niya. Pagay ti mulami. So ano, adu ti bunubon mi, adu ti seed nga ibunubon mi, nalawa iti kairaupan na day. So nga ekspektaram ti apit mo. Nga dakkel nga talaga. Hallelujah. So di may isa kararag ko in my life, help me to give more. Ididetize ko lang kahit mga 1,000, 1 month. Kung sigak na tanga, sige. Help me to give more. Amen. So, jay, kararagak na kararag na tayo, jay. Nga i-multiply ni Lord, nagyay seed. Nga imulak. Amen. Kana nga rod nga, dubli akpay. Amen. So at least, ano minsan, ag-triple na dyan. Ti 1 month pa yun, kat ano minsan, mababot nga nasurok. Kasi ibagak, totalan nyo, sigurado. Baka nasurok. Minsan makatahan sa kmati 30,000. Iti 1 month. Ngam dubli di ay. Amen? Dubli. Amen. So, tinutalan. Mano di dubli na. Tano 10,000, 2,000. So nga nasurok. Hallelujah. Iso nga ti kararag ko, dadjay giving ko nga gincrease. Kasi no, dadjay giving ko ta gincrease, sigurado nga gincrease, dadjay umay nga seed. Blessing nga manifest. No, minsan, ada tayo pala, doble the income ko, the blessing ko, Apo Diyos, ngamahan mo kararag di giving mo eh. Ito na intod na kat, inmimot ka. Tadin makkel. Ito no basit manan, nga narigat manan tikwa, awan, kailangan manan ngagmulak. Kasi tinaduma Christian. Itibiyag tayo haan nga, on and off. Tibiyag mo diritso ni Jesus. Han nga sabali ng bigat.
Jesus lata. Image and likeness na kalata. So you need to maintain. Abay, di biyag mo ang lalaki na naparswa ka, babae ka no bigat? And sa ka man ng lalaki no next week? No sino ka kasi ka? So no image and likeness na ka, kastay ka. Tatakin no bigat. Woo! Kasi di giving. Haan gabing nga, ang kasya-kasyay. I-maintain nyo gabin, diritso di ay. Hallelujah. Ura bahaya rabasende. Amen. So to, kuna nangarod nga tinmula mapitam, iso nga timay sa nga desire mo kuma, di pa nagmulam. And then nagmula ka, nga naigos si Miriam. Masapul na si Miriam, talaga nga dyan napintas. Nakakita kayo tag si Miriam, pilyan na dyan. Naigos, mo numadmad eh. Pilyan na napipintas nga seed. Ora bahaya. Kastay. You need to understand this. Amen. So, kita nyo da Abil kinakain. Pinili da di kasayatan. Ni Abil lang gamin, maditi puso na. So, nga na-accept ni Abil by faith. Sano di patsyum jay? Bilibam nga tibiyag mo ni Jesus. Bilibam nga tibiyag mo image and likeness of God. Jay ti puunam nga mga aramid amin jay na Diyosan. Para bahaya. Sursurwak na kayo. Kasi han nga rin ang gululbod ti Diyos. It is impossible for God to lie. Awan ti ulbod na, no inbagana talaga kasya. Okay, ipakita ka na kayo. Titus 1:2. Han nga gululbod ti Diyos. Never nga gulbod. Amen. Okay, kita nyo. Sige, basa. Kita nyo. Who does not lie. Ang nga gululbud ti Diyos, zero. So nga amin jay sa una, amin lagi jay promise na sure. Kailangan nyo gamin nga alaan na jay kiniapo Diyos. Wano jay biyag yung kasjay ti Diyos, tayo. So may say karakarar ko, Lord, kailangan mamamo si ka. Kas pa nakamamon da inok kumano mabalin, danoa. Amen. Kas ano da ka nga namam mo, dagitoy, the Elijah, the Paul, Lord, reveal yourself to me. Amok nga hanggang ulbod. Ngumapay nga ta. No talaga nga amom, agtras ka. Ngumapay nga ta nga oray amo tayo hanggang ulbod ti Diyos. Nariga tayo pagtrasan. Da jain bagana. Kahit na sawen, kurang ka ti revelation. Ada ti doubt kan ka. But praise God, ni Jesus awan ti doubt na. He is your life. You have that life. I-apply you the eye. Amen. Kat adu ti apitan niyo. Kita nyo ni Abraham. Kita nyo ni David. Kita nyo di daduma Christian around the world. Nga urek palpalamang ako na kaya nang aramidan nga prinsipi. Hebrews chapter 6 verse 18.
Oh my God. So nga nagijay pa ti karakara ko, Lord, amukmat nga hangkang ulbod. Kamapay no minsan, nga mabutang kami amang aramid ya papa-aramid mo. Oh, madiday to Lord, change me. Renew my mind. Kung ako nakidjay, ikararag yung kami di hanga panay. Panay sardinas ti kararag. Panay bado, panay sanikwa, ikararag yung nga ma-reveal ka na kayo ni Apo Diyos. Okay. Verse 18. God insists that by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie. O impossible for God to lie. Sino ay gamin ti liar? Ni Satan. Ni Satanas. Itil ulbod. Ken ama ti kinaulbod. John 8:44. Ni Apo Diyos, He is the God of truth. So it is impossible for Him to lie. So ano inbaga na? Sure. Sigurado. Woo! Amen. Trust in Him. Hallelujah. Nagito ti kailangan nyo ay kararag. Ti kararag tayo di may reveal. Nagito'y. So nga nakurang tayo ti panag-obey. No kurang ka iti knowledge. Ti revelation knowledge kina Apo Diyos. Ti kinasi asinom kina Apo Diyos. But, thank God. Ngay reveal na't sarili na. Okay. So, giving is sowing. Amen. 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 Proverbs 11 verse 24. So nga uray jay. Family yu kunak ngarudan. Mula kayo kanigiti anak yu ti word of God. Amen. Sublyak ti family. No di anak yu kasla nabungog. Han mamulmulaan ti word nga kinabungog. Nalaing ka anak. Nalaing ka. Kuno-kunam lata adda ni Jesus ken ka. Dekat mula de jay. Mayat to ti pagtung palam. Nabubungog ka nga talaga. Edi minulaam. Sama palang iimutan. Po, minulaman ng kinaimot. Tunobin makit kamatanan, lin makay ka naimot. Sama ko na alam dita. Si kagayam ng imula. Nagsublikin ka. Tatiin mulam apitam. So, tatapay lang. Pati asawa, kunak ka rin. Agmula kayo timayat ti asawa yo. Ay apo lumakay kayo mo lang, sino mang asikaso ka na kayo. Ti asawa yo. Amen? Amen. Ang adya barkada, ti mga asikaso ka na kayo, believe me. Believe in the word. Na kayo ang lalaki, hanga di barkada yo, ti. Mas giver kayo di barkada yo. Dapat ti pamilyam. Kasi lumakay kanto ka di, nakitaam. Noon nalaka kumata, palakayon ka. Umuno na. Tapadasam ba, isa ka agsuble. Takitaam ka din, o sinot mang asikasukin ka. Kajay mo lang asawam. Di mo lang anak mo. Amen. Anong tubay tayo maamok nita? Aduto'y babae na. Into mo lang nuhaanong na makatrabaho. Inwasit la. Di tunay mo lang asawa timang anaanos.
Ramahaya. Amen. Isung ayatan nyo dyan family yo. Ayatan nyo dyan anak yo. Isutihang amang panaw kada kayo na kita. Uray masaktan da. Dadapi man ijag sang sangit. Ngam da jay sabali. Nasaktam. Pinmanaw dan. Ngam jay anak mo. Uray pumanaw. Amo na lata sikat amana. Sikat inana. So ngay surat pagmulam ti mayat. Nga number 1. Pura mahaya robose. Thank you, Lord. Siyempre, basa-basa kiti the Bible, even God, disiplina na tayo ayat na. Pero padasak nga adalan di ba ng disiplina ni Apo Diyos? Di ko na tayo, ada di ba ng disiplina tayo? Pero hanga jay sobra nga kwa. Hanga jay mang dadael. No anak mo no ay ayatem. Disiplina mi jay mayat. Hallelujah. Naadadal tayo diyahi. Mula mo lang diyahi. Agmulmula ka ti mayat ka kiti anak mo. So nga, anyo ko naan nga jay babae da. Uno jay lalaki dati mang asikason to kada awan. No pinmangit kan. Awanan di maala daging ka. Awanan. Sukat na ka manan ta ugali na diyay. Di asawam latat nabi man jay. Urag luluwapi man. Adala tayo. No, amumla kumating kas-kastam kanyak idi. Urag kong kunan. Amen. So, apa nga napan tayo manan family? Talaga nga ni Apo Diyos. Didilo na dito church. And the family tata because ada ti plano ni Lord. Nga isimpana ti individual, ti family, iti group, iti nation. So I believe nga may sarito nga mausar. Ito'y Baguio La Trinidad. Ito'y Benguet. And then, Romwarda ito'y. Hallelujah. So nga kasjay, kitaan niyo. Okay. Proverbs 11:24 and 25. Basa. One person breaks free, yet gains even more. Another revolts unduly, but comes to poverty. Okay, kita nyo. Sige, tuloy. A generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Okay, Lucano. Tapos makita yun. Verse 25. Oh, you see? Tinaduma dya scatters, King James, na dya agis scatter, agmulmula. Say King James 24. There is that scattered, and yet increaseth. And there is that withholdeth more than is meet, but intended to poverty. Okay? So makita yun. Imulam, apitam. Ado ti promise, basta giving ti kitam dita, si parasin yung isa din ti giving. Basta maibagbaga ti giving, sumursurot, dajay, panagrangay. Dajay, outcome na, ket panagrangay. Apit. Parasin yung studyhan, the Bible. Hallelujah. Katayan iti power tayo to give, we are image and likeness of God. Jesus is our life. Itjay ti puunam, tapno maaramid mo,
with joy. Ang kamarigrigatan because that's who you are in Christ. Amen. So, meditate mo kami na kasasaad mo. Hallelujah. Kasi kung i-apply yun na dyan, ito ijay kingdom of God, ijay family yo, kini asawa yo, ijay anak yo, the ministry. Na ibaga-baga tinapalabas, household of faith. And even in your family. Amen. Para sa inyo tagbalin nga giver. Idi kanak, idi damdamo, mad-adal na ito eh. Pero tatang, mad-adal ko iso nga, adadagiti time, idi napalpalpalabas. Nga, ni Mrs. ko, hang ko pa'y ganan, ti kwarta. Tada dyan nga rod, nahibagak ti napalpalpalabas, nga kasla alipugpug, idi ngam mature kami, may simsim pa di ay, pakitak matanan nga, mumay-mayati kasana. So that time, may alam sa kwartam. So ada naiimot ito yung lalaki. So, into pa inubarkadam kat irwar mo. Now is the time. Change. Direction. Change that style. Because that's not your life. O ti anak mo kat naimot ka, tatabaliwam. Hanmat ka daday kunak nga pangitod mo, amin? Kamdi ay, so nga siyak no, nagitiubing ko, idi, handa nga, may dumawat ka ha, interview pa lang. Pangusaram? Sa pwede rupam ka. Pangusaram. Dati gatangan na anya de gatangam. Ibagam. Ito no ibagam na biman. Amoy siya kini. Diag sa eskwilak. Ano sakti magna? So ako na piman, idi day tapa pa. Sabali tata. Anata. Uray idi. Mabaling ay apply tata. So laban kami dyan. Ganang umaydan. Dan kasabulan dan. Ni mama dan di ba pananda. Mapang kayo di kini papa yun. Uray ustok. Ako mapanpansin di ay. Kana nga. Tinildak the Holy Ghost. That's not my life. Iso dati dapat ko apang i-applyan first. Iti pagka-generosity ni Amak na Diyos. Kana madadal ko dihay. Tata, mabalinan. Adante tuition fee kami Papa. Just relax. Tono, talpas tangin baga katura pa. Kaya. Karog sa sabay da. Ada tikas jay. At least min mayat. Ada na kiti ubing ko ng ganda. Amen. So nga da kayo. So nga ibaga-baga ming jay. Men's and women's. Umay kayo kadigi agdangag. Ti kunayo nga ikat kwa. Karkaro no, yung kayo mangmangan, yung kayo agbibits, ti kunayo nga yung kasdayan. Hanyo nga mo nga ti family ada design ni Lord nga dapat yo nga i-work out. Han nga lang nga dadjay nagkuyog kayo kat mayat. Ada design ni Lord. Nga dadjay ti maadal yo.
is the Word of God. Amen. Hallelujah. So ituloy lata ti Holy Spirit nga didilan ti family. Amo yung amin na gidjay, padasan na nga destroyon ti family yo, reject it. Because it created ni Lord ti tao nga establish na ti family in bless na ti family. Ti family in bless ni Lord. So kaya't na nga blessing ti ag-work ti family. Not only material things, but the power of God. Hallelujah. His life nga rumwar with power. So nga ijay kayo nga mangi-practice ti mula. Mula kayo ti spiritual, ti word, ti love. Amen. Kitaan nyo, adura gidjay nga tatao unobing nga rebellious because naala da jay family. Now, isimpa tayo. We have the life of Christ. Hallelujah. So ano minsan, kung ko na ni Isaac, mapapal ka kitiya, kung kumang pabot na papakin ni mama nga, masapul ayamot nga. Siyempre, no, I love you. Kung na, kung kunami, sa kami agkis. Maapal. So, kung ka na, apay, mabalin mo tanan, di tawa no, mga sawa ka na. O, dante kaya to, makot, sige. Ready. Kararag mo lagi di. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So, nagidjay din, nag-change ti biyag ko, ti biyag me. Iso nga, I know, nga no, agmat-mature kagayam, maisimsim pa amin. Ijay mo mga i-reveal. Ulitak manan, so nga ado ti amain na, kain tunulin makayda, ikugtar di anak da isuda no, na unget da kadakwada, ta isutin mula da, idi kabanbanwagan da. Ngam now, baliwan niyo. Mula kayo, iti ayat. Mula kayo ti pagka-generous. Hallelujah. Amen. I-apply yo di family yo. I-apply yo mo di family yo nga church. Family of God. Tada ito iti sheepfold tayo mat. Amen? Kaya nagili makalap yo, iag yo toy. Anyo ibat bati di kalsada? Taalaan ti wolf. So, iapon nyo dito yung sheepfold. Tapakanan mi isuda ti word. Amen? Pakanan tayo. Okay, naala yun? So, dajay ti series, dajay God is not mag. Anyaman ngay mulam, apitam. It is impossible for God to lie. Sungag pay suriyay. Katipang aramid mo, jay life mo nga ni Jesus, you are His image and likeness. Amen? Tumakder tayo. Hallelujah. Okay, mamingsan pa eh. So nga makita yo by series. Iti kapamin upat na dayto yan. Habang nga may sursuro, umununag, kaya nadudag iti matamtamaan kada tayo. Umay kayo ngamin, ta isurrender yu kini Lord, jay family yu, jay bihag yu. No padpadasan na kayo ni Satan, nga i-control, tapno saan nga ma-fulfill, jay design ni Lord, wano tapno saan nga maaramid, you need to surrender that spirit. Amen. Surrender that jay spirit nga dagita.
Because Spirit, iti mang subsubay dyan, padpadasan ti enemy, nga destroyen ti family. But sana ma-destroy no ibiyag mo ni Jesus. Amen? God is greater than the devil. The devil is defeated. Naabak isunan iti kaso. Amen? Binayada na namin ni Jesus. Jesus took all our sins. Curse of the law. The power of death. Inala namin ijay cross, ijay Calvary. And then crucify na ija. So the devil is defeated. Amen? He was defeated. Nabayagan. Hallelujah! Sana inted ka na tayo jay biyag. Ngawan pagkurangan na. So you can do it now. But you need to surrender your family, your situation. I-surrender yung kami, ibagayo ka ni Lord. Lord, ma-pride nga talaga. Kunayo no, ada nga talaga. Apay nga saan ko may surrender na ito eh. Apay nga dada ito nga sin. Kahan ko nga may batan. Oh, Father God, I surrender this spirit unto you. Help me to overcome. Touch my life. Manifest my holiness and righteousness in Christ. Ibagayo kami ni ay. Hanyo ay limlimad. Tapno dilan niya po Diyos. Okay, mamingsan pa'y nga artarkul. Shakalamahaya. Undalababahaya. Father, in the mighty name of Jesus, I believe you are here in this place. Tinmula mi apitan mi. But number one, pagmulaan mi sika, and then the family mi. Thank you, Lord. So, mamingsan pa'y, isurrender yung gamin dyan ugali, nga mang destroy, ijay, biyagyo. Surrender yun na kita nga spirit. Tapno makas out. Hanyong ay kalintagan. Tano'y kalkalintagan nyo, the right na kada kayo. Kailangan madiin nyo. Guraan nyo. Dagijay nga spirit of darkness. Tapno may deliver kayo. Amen? Okay na. May surrender to family na, situation na, asawa na. Come now, here in front. Bow down before Jesus. Surrender your life, your family unto Him. Thank you, Lord. Yes, amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for touching your people. Thank you, Lord, for showing them your design. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sino pa eh? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Now, come on. Na kayo may dinisang. Pray. Surrender yun. Ibagayon na yung situation yun. Hallelujah. Thank you, Father. Come on, pray. Ngayon may ito isang usurutan nakapay dito yung prayer. Short prayer. Father God, sika ti Diyos nga Ama. Sika ti kasayaan nga Ama. Sika
iti kasayaatan kadag iti anak mo. At tuy kami, tinaytoy nga oras, nga mang-receive iti pagkaamam. Tapno i-apply mi ti pamilya mi. At tuy kami, ngayon na, nga umahikan ka, i-pour out mo, o Father God, iti pagkainan. Kada kami, tapno may apply mi. Sa gilap, ti biyag ko, ti pamilya, tata. Salamat, mga Diyos. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Lift up your hands. Father, in the mighty name of Jesus, I pray for the anointing of your Spirit to break every yoke of bondage. In Jesus' name, upon your people, I pray for deliverance. I pray for freedom. I pray iti pa nakaset freedom kari amin nga pananghuhold ti enemy iti family da iti biyag da. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Kanta tayo dyan. May isang kanta, He touched me. Hallelujah. He touched me. Oh, He touched me. Tuloy ba yung nag-pray? And oh, the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. Oh yes, Lord. He touched me. Oh, He touched me. And all that joy that floods my soul. Oh, Something happened, and now I know He touched me and made me whole. shackled By a heavy burden, leave the load of guilt and shame. Then the hands of Jesus touch me. Oh yes, Lord. And now I am no longer the same. He touched me. He touched me. Oh, He touched me. Yes, Lord. And all that joy that floods my soul. Oh yes. And something happened, and now I know He touched
touch me. Thank you, Jesus, for touching He us, touched me. touching our families, Oh, He touched me. touching the couples, And touching the relationship. that floods my soul. Oh, yes, amen. Thank you, Jesus. And something happened, and now I know He touched me and made me whole. Oh, yes, amen. Hallelujah. Father, now, Father, miti mo man ganito yung kakapsa. I pray for healing, spiritual healing, and even physical healing. Karito yung family, yaman nga nakasaksaktan na iti asawa na, yaman nga nakasaktan na, iti dito nga relationship. Father God, heal them. Heal their heart. Tawatan me, Father, in the mighty name of Jesus. Ini pa ng men mo, kadagidyahay nga puso, nga nasaktan. Dawatan me, Father, nga manibo na data, almighty joy, agapukan ka, almighty peace, and almighty freedom from the power of bondage. Thank you, Lord, for setting them free. Thank you, Lord. Iti pa nakaisimba na yung families, nagbalin, nga successful in this last day. In Jesus' name, amen. Orayin nyo, may priyan kayo. Hallelujah. Come on. Shakala. Come on, lay your hands upon them. Release the anointing. Anointing the Holy Ghost. Shakala Bahaya. Oh, hallelujah. Hallelujah. He touched me. Oh, He touched me. And all the joy that floods my soul. Oh, yes, amen. Oh, something happened, and now I know He touched me and made me whole. Oh, yes, Lord. Hallelujah. Touch your people now. We release your anointing in the mighty name of Jesus. Anointing in the family. Anointing na mag-restore, na nag-enjoy, na relationship. Anointing to heal her heart. In Jesus' name, we claim it into your family for your glory. And I break all the power of darkness. Come on. He touched me. Oh, He touched me. And that joy that floods my soul. And something happened, and now I know He touched me and made me whole. He touched me. Oh, He touched me. Thank you, Lord.
And oh, that joy that floods my soul. And something happened, and now I know He touched me and made me whole. He touched me. Oh, He touched me, and all that joy, and oh, that joy that floods my soul. Then something happened, and now I know He touched me and made me whole. Oh yes, oh rabababa hayerobose, indala bababa hayerobose, indiriki ala la la basaka, indiriki ala bababa. Thank you, Father. Thank you, Father. Hallelujah. Yes, amen. Salamat, Ama. Ti panay restore mo. Kadagidjay nga family. Iti design mo. Iti plano mo, Dios. Nga iso ti ma-fulfill. Iti biyagda. Father God, we believe. Nga may isa kang runaan ken ka. Kat family. Tas ikatinang bangon. Han mo kayat nga madadael. Han mo kayat nga mawasak. Han mo kayat nga di family kat sanda may turong ijain plano min design mo kada kami, Father. So thank you the anointing nga mangisittle, mangisimpa ti pampamilya mi. Ma-realize mi, makita mi o Diyos, dagitoy itibiyag mi. Ket number 1 nga si kasuon mi, kay kastami, ngagbiag ken ka, ken the family mi, ken the congregation, ken iti daytoy nga biag ditoy nga lubong, Father God. Salamat, tuloy mo, ngagminsay, kurang ti oras mi, nga mangibinsa-binsa ka dagitoy. But we believe in the anointing of your Spirit, ay suti may manifest, mangisuro ka na kami. In Jesus' name, amen.